Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi ni kuri metero 25, 31 na metero 41. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi baha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Ku bice 55 duce tubiri kwijana vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu isagara bashomereye bashika ku bice 65 duce tune kwijana. Aya matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi, abafite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 65 kwijana, nayo bari munsi ya 35 ni 75 kwijana. Eroje uri kaneza ijwi ry'Amerika. Tukivuga ku kibazo cyo kwambuka imipaka kuva icyorezo cya virusi ya corona kigeze mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda na Kongo bihuriyemo, koperative Kotabu ivuga ko akazi yakoraga kapfapfanye kubera ko igihugu cya Kongo cyangiye kwambuka ibicuruzwa by'ingenzi byavaga mu ishami ry'ikigo cy'ububiko rusange mu Rwanda Majerwa ryo ku mupaka i Rubavu. Ni koperative afite ubumuga bakora akazi ko kwambutsa imizigo ku mupaka wa Gisenyi Goma. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye. Evariste Habarurema, perezida wungirije wa Kotraru, arasobanura uko ikibazo giteye. Twatakaje akazi kenshi twari dufite mbere, uyu munsi siko tugifite. Twatwaraga ibintu tubikuye hano muri Majerwa tubijyana muri Kongo, twashoboraga kugutwarira abantu imiceri tukayambutsa muri duwane ya Kongo, ariko uyu munsi byarahindutse. Kongo yaranze uretse gutwara ibyo kurya bisanzwe iby'abaturage basanzwe, ibishyimbo, ibigori, amatomati n'ibyo. Habarurema avuze ko basigaye batwara ibiribwa bivuye mu mirima y'abaturage mu gihe mbere batwaraga ibicuruzwa byose byo muri Majerwa. Yongeraho ko kuri ubu nta munyamuryango winjiza amafaranga arenze 2,000 ku munsi. Si Habarurema wenyine ugaragaza ko akazi kabo kapfapfanye. Aba baravuga ko babonaga amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'4,000 ku ituru imwe y'umuzigo, ariko kubu byabatwara nk'icyumweru kugira ngo babe bakoreye ayo babonaga ku ituru imwe. Wabona ituru naho wayibona mu cyumweru mo 2 nangwa 3. Ituru yashobora kwinjiza ngahe? 4,000. Ngo mu cyumweru wabonamo 3 kari 12. Ndakubwiza ukuri mu cyumweru nta kintu umuntu ari kubonamo na 5 uri kubona. Uje ukabona 1,000 neje ukagaruka ukakibona 5, wenda mu cyumweru wabibona. Ibi bikamyo nibe byataye amagare ni akazi kacu. Iyi modoka ari kureba ubwo imizigo igiye gutwara ni ya indi twapakiraga muri twabonaga 5,000. Ayo niyo make. Ni twese amafaranga uyu yabonye niyo nabonaga. Je navuga ko ni inyungu ya 500. Asanga nakoreye ubusa. Ubwo kagusigeramo amafaranga 2,000, 2,000 ubufite umusunitsi n'iri gare ryawe. Kabwo inyungu ndayo. Uyu munyamuryango wa Kotraru arasobanura ko ayo mafaranga babona nayo batayacyura yose, ko hari ubwo bayategesha yose bataha bagacyura ubusa mu rugo, ndetse ko hari nubwo aheruka kurara ntacyo akojeje ku munwa. Bamugaye nta kwideparasa tugira. Icyo gihumbura kibona ukagitegesha ugataha. Wagera mu rugo ukabura icyo uhereza abana. Nese waje hano ntugire icyo ubona ntiwabura. Naraburaye. Atangira ashimangira ko akazi kabo kangiritse kubera kutemererwa gutwara ibicuruzwa byose, kuko yemeza ko kari gashingiye hanini ku gutwara ibiribwa byo muri Majerwa. Zari Batunzi, perezida wa Kotraru, asaba leta kwinjira muri iki kibazo kigakemuka. Cyane biriya byo kujya nibyo twatwaraga cyane muri Kongo nk'umuceri, farini. Bakidufashe tutongize dutwara iyo miceri. Twagarutse dusanga byarahindutse, tuticyemerewe gutwara iyo miceri n'amavuta n'ifarini. Ubu ibyo mushobora gukura muri Majerwa noneho mwemerewe ni ibihe? Turatwara ibikoresho bijyanye n'isuku. James Tayebwa ashinzwe politiki y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri Minicom. Avuga ko bazaganira n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Kuvuga ngo bambutsa ibicuruzwa by'umukiriya, ariko n'umukiriya aba afite izindi alternative bashobora gukoresha kugira ngo ibicuruzwa bye byambuke. Icyo tuzakora nka ministeri ni ukuganira n'izo mpande zombi, tukumva ikibazo kugeza ubu bafite, ndetse tukazaganira no ku ruhande rwa Kongo
tumaze gusesengura neza ikibazo bafite kugeza ubu ngubu, ariko nk'abambutsa ibyo bintu icyo kibazo bari batarakigaragaza. Iryo jambo ry'icyongereza alternative mu kugenekereza mu kinyarwanda twavuga ko ari andi mahitamo cyangwa ubundi buryo. Tayebwa yavugaga ko abakiriya ba Kotraru baba bafite andi mahitamo cyangwa ubundi buryo bwo kwambutsa imizigo yabo, cyane cyane ko ubu imizigo yabo yambutswa n'imodoka z'imizigo. Niyo mpamvu Tayebwa avuze ko mubo bateganya kuganira nabo harimo nabo Kotraru yambukiriza ibicuruzwa kugira ngo hatangwe umuti wuzuye. Tayebwa yongera ko iki kibazo kizakemurwa vuba nubwo aterura igihe. Ni ikintu rero tugiye gukurikira uburyo twabizeza mu minsi mike ko twaba twabaye igisubizo. Mu minsi mike yo yaba ari nkangahe? Ni mike, urumva bizasaba ibyanze bikunze ku side yacu kuvuga ngo duhuye n'abo ngabo, noneho nidusanga ari ikibazo tugomba kuganira n'izindi nzego, turabizeza ko kitazatwara igihe. Abanyamuryango ba Kotraru batwara imizigo ku magare yabo y'amapine 3 bagenda bicaye kuri ayo magare bafite ababasunika. Kotraru igizwe n'abanyamuryango 90 bamaze kwishyura imigabane nk'uko twabitangarijwe n'abatunzi kuri uyu wa gatatu. Yongeraho ko kuri abo 90 hiyongeraho abarenga gato 50 bataruzuza imigabane yabo kugira ngo bahinduke abanyamuryango buzuye ba Kotraru. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Perezida Museveni wa Uganda yavuze ko urubyiruko rwazobereye mu mikino ngororamubiri rwinjizwa mu nzego zishinzwe umutekano nk'igisirikare n'igipolisi kugira ngo bongere ubushobozi. Ibi Museveni yabivugiye mu muhango wo kwakira abakinnyi bahagarariye igihugu mu mikino Olympique iheruka kubera mu Buyapani. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Ikipe ihagarariye igihugu mu mikino Olympique kuri uyu wa gatatu yakiriwe ku rwego rw'igihugu mu muhango wabereye ku kibuga cya Kororo mu mujyi wa Kampala. Abakinnyi bashimiwe kwifata neza no guhesha igihugu ishema kandi bagatahana intsinzi nejeje. Mu irushanwa ryabereye i Tokyo mu Buyapani, Uganda yaje ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afrika inyuma ya Kenya yegukanye imidari 8 kandi ifata umwanya wa 37 ku rwego rw'isi yose. Uganda yegukanye imidari 4, 2 ya zahabu, umwe wa feza hamwe n'undi umwe w'umuringa. The world record has been broken by almost exactly 2 seconds. Joshua Cheptegei of Uganda, more than anybody in the history of distance running in the modern era. Aho nubwo Joshua Cheptegei yatangazwaga nk'utsinze mu marushanwa ya metero 5000. Ikingenzi ariko nuko abegukanye imidari muri imikino iherutse bose bakorana n'inzego zishinzwe umutekano. Aha ni nk'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yashingiye ategeka ko abakinnyi biruka binyizwa mu gisirikare n'igipolisi aho bazaje bahabwa umushahara, amazu hamwe n'ibindi bikoresho bakeneye mu mwuga wabo. Ati mu gihe abashinzwe iby'uburezi mu burere butandukanye bazaje babona abana bafite impano muri iyi mikino ngororamubiri, aho bazaba bari hose bazaje bamenyesha abashinzwe inzego z'umutekano muri ako gace kugira ngo bingizwe mu gisirikare cyangwa igipolisi barangije amashuri yabo yisumbuyeho. Mu gisirikare cyangwa igipolisi bazaje babona umushahara ubafasha kandi babone imyanya myiza yo gukoreramo imyitozo yabo ari nta kibahungabanya. Ubu ni uburyo buhendutse twakoresha guteza imbere uyu mukino. Umwe muri abo bakinnyi wegukanye umudari wa zahabu mu kwiruka metero 5000 kandi akanatsinda undi mudari w'umuringa mu kwiruka metero 10,000, Joshua Cheptegei yavuze ko icyo bakeneye ubu ari ibibuga bigezweho byo kuja bakoreramo imyitozo. In 2018, I started my training center alone. Ati mu mwaka wa 2018 natangiye kubaka ikibuga cy'ubujeje buhanitse ku giti canje cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri kugira ngo kizafashe n'abandi bakiri nyuma yanje. Ubu ndimo gutoza abasore n'abakobwa kandi bafitemo icyizere cyane ko mu bihe bizaza nabo bazatsinda imidari ku rwego rw'isi yose. Boys and girls who are representing the country. Mu mwaka wa 2019 Joshua Cheptegei yatsinze amarushanwa y'isi yose naho yegukana umudari wa zahabu mu kwiruka ibirometero 10. Undi mudari wa zahabu wa Uganda wegukanywe n'umukobwa w'imyaka 22 ni Peruth Chemutai wasize abandi bose mu kwiruka metero 3000 mu rwego rw'abagore. Jacob Kiprimo we yegukanye umudari wa feza mu kwiruka metero 10,000 ku ruhande rw'abagabo. Uganda yari yohereje abirutsi 25 muri iyo mikino. Umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yahaye buri mukinnyi wegukanye umudari igihembo cy'imodoka kandi ategeka leta kongera gusuzuma imishara y'abakinnyi nk'abo batangiye kuja bahembwa na leta mu 2011.
Kuva uwo mwaka abakinnyi mu mikino itandukanye batsindira imidari ku rwego mpuzamahanga, perezida yategetse ko leta ibahemba buri kwezi no kubakira ababyeyi babo amazu meza. Polisi yatangaje ko abo bakozi bayo bahesheje igihugu ishema batsinda imidari ku rwego rw'isi yose bagiye kuzamurwa bakongerwa amapeti. Mu myaka mike ishize, Uganda yatangiye kwiganza mu mikino ngororamubiri ku rwego rw'isi yose, ifata imyanya ya mbere yari isanzwe itsindirwa n'abakinnyi bo mu bindi bihugu, cyane cyane abo muri Kenya na Ethiopia. Umukinnyi mu mikino ngororamubiri wa Uganda wabanje kwegukana umudari wa zahabu mu mikino ya Olympic yari John Akibwa mu mwaka wa 1974, kandi nawe akaba yarari umupolisi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Kampala. Sena y'Amerika yarayemeje umushinga w'itegeko riteganya amafaranga leta izakoresha mu byerekeye ibikorwa remezo nk'imihanda, ibiraro, ibibuga by'indege n'ibindi. Uwo mushinga wemejwe n'amajwi 69 kuri 30 muri Sena. Mugenzi wacu Fide Niyongabo avuganye na Professor Atanazi Gahungu wigisha kuri kaminuza ya leta ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira uko abibona niba yaba ari insinzi ikomeye kuri Perezida Joe Biden. Kuva Biden acitoza yaravuze neza ko ikintu ca mbere yipfuza ashaka ari uko aba republikani n'aba demokrate bokorera hamwe. Ubu rero ivyabaye vyemeje neza yuko ivyo yavugiye ko mu kwitoza ko noneho byateye imbere, ko vyemejwe, kandi bizotuma vyemeza neza yuko abantu ivyo ariko arakora, cane cane mukuru wabo ujya yahora ari President Trump, bizoca bimusubiza inyuma akabona yuko ivyo yifuza, yibaza yuko Biden adashoboye gutwara, noneho ko yamuhinyuje ko yabishoboye. Kubona iryo tegeko ryashoboye gutorwa mu nama y'ishinguza amateka ni intambwe cyane ikomeye, ni insinzi cyane ikomeye kuri Biden n'aba banyamerika bose bifuza iterambere ry'abanyamerika. Biravugwa ko nk'izo nyubako, ibiraro, amabarabara, ibibuga by'indege ko byinshi biriko birasaza. Mwibaza ko abarepublikani bavanko mu mareta aho ivyo bibazo vyorekereza cyane babonye ko ari kibazo bararengera inyungu za politike zabo kugira amafaranga azofashe n'amareta yabo usanura ibitameze neza muri izo nyubako? Nibaza yuko ivyo n'abene babibona ko babonye yuko kuva ivyo bintu vyo kubaka amabarabara, vyo kubaka inzuzi, vyo kubaka ivyo bintu vyose bikeneye ko abantu bashobora kuva mu ntara imwe bagenda mu zindi, nka byinshi bari babigize bariko bararaba zangwano zo gushimiranira bimwe bita abakomuniste n'abanyamerika. Ubu rero nibaza ko hageze igihe bose batangura kubona yuko kuvyanka bidakwiye. Kandi ikindi jewe niko ndibaza mushinga nta Fidel, nibaza yuko bariko bararaba ingene ku ntwaro ya Trump yuko abarepublike naho bamushigikira mugabo yahavuye amera nk'uza arabikuramwo. Ubu rero nibaza yuko nabene hageze igihe bamwereka bati none ko twebwe twari twagutoye hanyuma ugatangura kuzura dukumira. Aho mvuga nk'umushinguza amateka Makoneri niwe nibaza ko yoba akomeye cyane. Ubu acavuga ati reka rero tumwereke yuko uwo mugambi wacu ushobora kubandanya amatari muri wo. Bituma nibaza yuko ari insinzi ikomeye cyane. Muri make hariko haraganirwa iyo nteguro y'itegeko rijejwe amafaranga leta y'Amerika izokoresha, naho bikiri mu ntango ntaho riragera cyane, riracari mu nama nkenguza amateka aho abademokrate bariko baragihweza. Bisa nuko ari cizere ko rishobora kurengana, ntibizosaba amajwi 60 mu nama nkenguza amateka, ko ari ubundi buryo bushobora gukoreshwa bikarengana hakoresheje amajwi 51 gusa. Aho abademokrate bakaba babona ko bafise icizere, naho hari abasenateri babiri b'abademokrate, Joe Manchin wo muri leta ya West Virginia na Kirsten Sinema wo muri leta ya Arizona. Niyo iryo tegeko rizoshobora kurengana y'amafaranga leta izokoresha gizokwiyongera kuri integuro y'amafaranga ajejwe inyubako, bigafatana ni itegeko ryarenganye ryo gufasha byihutirwa abanyamerika mu gihe bari babangamiwe na COVID-19. Muri rusange hamwe dufate ko ayo mategeko yorengana
akayasinya Perezida Biden. Izo ari insinzi ikomeye cyane kuri we muri iki gihe muri make. Ni insinzi cyane ikomeye noneho biri kurabiraba ubu baba ba Republican baba Democrat abahora bose bavuga nk'ivyo byabaye kubera coronavirus. Urabona ko nabene baba ba Republican baba Democrat bavyanka, urazi ko bose bavyanka, hariho ababikunda. Ubu nka bose baratanguye kuza kwicandagisha. Urumva rero ubu ivyo Biden agize ni ibintu nibaza mu bintu vya politike ko ari insinzi ikomeye cyane, kandi noneho ikitsimbataza cyane intwaro yiwe mu minsi izokurikira. Ivyo niko ndibaza irakomeye bose cyane. Murakoze cyane Fidel. Umutaliyani Stefano Mazzengololo wigeze gukina umupira w'amaguru mu babigize umwuga mu gihugu akomokamo, ubu wamaze gusinya amasezerano yo gukina mu ikipe ya Kampala City Council Authority KCCA, yavuze ko agiye gushinga ishuri ryigisha umupira w'amaguru kugira ngo ateze imbere umupira w'amaguru mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Tim Ishimwe. Mu gihe bimaze kumenyerwa ko amakipe mu bihugu byinshi byo mu Burayi atwara abakinnyi b'Abanyafurika bafite impano muri ruhago, Umutaliyani Stefano Mazzengololo afite agashya. Uyu wakiniraga ikipe yo mu Butaliyani mu babigize umwuga ubu yasinye amasezerano mu ikipe ya Kampala City Council Authority KCCA. Kuri we avuga ko agiye gufungura ishuri ryigisha umupira w'amaguru no kuwuteza imbere mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Mazengo yavuze ko aya mahirwe asa nkaho yamutunguye gato, aho yagize ati mu by'ukuri sinari nzi ko bizabaho, byari nko kugerageza, kandi nanjye nashakaga kureba urwego bariho kuko nigeze kubabona bakina ariko sinigeze menya niba nari kubishobora, uburyo nari kubyitwaramo, kandi nanjye ubwanjye nashakaga kwipima. Naho ku ruhande rw'umutoza wa KCCAFC Morile Byekwaso yavuze ko Mazengo yabafashije cyane, ati ni umuhanga, ni umukinnyi mwiza cyane ukina hagati, azi neza uburyo bwo gupanga abandi bakinnyi, ni umukinnyi ugira urugwiro. Ntekereza ko kuba iyi ari shampiyona ya mbere agize amahirwe yo gukina iya kabiri yavamo umukinnyi mwiza cyane. Reka tuve muri Uganda twerekeze ku mugabane w'Uburayi, aho ibinyamakuru hafi ya byose byo mu Bufaransa ku rupapuro rwabyo rwa mbere ari Messi gusa uriho. Hariho n'umutwe w'inkuru uvuga ngo Umunya-Argentina Lionel Messi yaje muri Paris Saint-Germain. Messi w'imyaka 34 yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri Paris Saint-Germain, ariko ashobora kongerwaho umwaka umwe. Uyu munsi wa gatatu Messi yavuze ko agiye gukorera ikintu kidasanzwe ikipe ya Paris Saint-Germain n'abafana bayo. Ni nyuma yuko yari amaze kwerekanwa nk'umukinnyi mushya wa Paris Saint-Germain. Messi yavuze ko yishimiye urugendo rushya atangiye muri Paris Saint-Germain, aho yanumvikanye avuga ko ibintu byose muri ikipe bihuje n'ibyo yifuza ku mupira w'amaguru. Messi yunzemo ko azi neza impano y'abakinnyi bakina muri ikipe n'abatoza babo. Hagati ariko Messi azakomeza kwambara nimero ye 10. Iyi nimero ni nayo yatangiranye muri FC Barcelona imyaka 21 ishize. Mbere yuko tuva kuri iyi nkuru ya Messi, reka mbanze mbabwire gato ko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa Vincent Labrune yashimiye ubuyobozi bw'ikipe ya Paris Saint-Germain bwakoze ibishoboka byose ngo Messi uyu munsi aba ari Paris. Yagize ati rero kugira Messi muri Paris Saint-Germain bizazamura umubare w'abareba shampiyona yacu ku migabane yose y'isi. Naho ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi perezida wayo wabaye nk'ubwira umukinnyi w'Umufaransa usanzwe ukinira Paris Saint-Germain, yavuze ko buri wese azi ejo hazaza ha Mbappe. Ati uyu mukinnyi ni umuhanga, igihe cyose aba afite ishyaka ryo gutsinda. El Khelaifi yakomeje kuvuga ko Mbappe yagiye avugira mu ruhame ko yifuza gukinira ikipe ikomeye, noneho rero ubu ngo nta mahitamo yo kutagira icyo akora icyo cyose afite kuko nta kipe ubu izi imbere ya Paris Saint-Germain nyuma yuko Lionel Messi ayigezemo. Reka tuve ku mupira w'amaguru tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kwifotozanya umwambaro we mushya wo mu ikipe ya Los Angeles Lakers yo muri NBA, Russell Westbrook yavuze ko kuba umufana wa Lakers no kuba akomoka mu gace ka Los Angeles ari umugisha. Yinjiye mu ikipe ya Lakers mu gihe igihembwe gisanzwe cyo muri NBA kizatangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10. Westbrook yavuze ko kuba agiye muri Lakers asangamo LeBron James ushobora gukora ikintu icyo cyose mu kibuga, akazi ke kazaba ari gukora ibishoboka byose ngo amworohereze, kandi ko yiteguye kubikora umukino utangira kugeza urangiye.
Dusoreze amakuru yacu muri Namibia. Ejo kuwa kabiri ikipe yari ihagarariye iki gihugu mu mikino Olympique yaberaga i Tokyo mu Yapani yasesekaye Wonderk mu murwa mukuru. Iyi kipe yakiriwe mu buryo budasanzwe, aho hari ibimodoka bibiri binini bidudubiza amazi ku ndege, ndetse hari n'indirimbo n'imbyino gakondo, yewe hari n'akarasisi ka polisi baririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Mu bakinnyi bakiriwe harimo Christine Mbona w'imyaka 18 watahanye umudari, ni nawe wa mbere mu mateka ya Namibia mu cyiciro cy'abagore wabonye umudari. Mbona ni nawe kandi wabaye uwa kabiri wabonye umudari nyuma yuko hari hashize imyaka hafi 40